Ja sam Luka i danas ćemo igrati Gangsters. Nova igrica. Idemo da vidimo šta se ovdje radi. Ovo je novi serijal. I vjerovatno ćemo nastaviti da idemo ovo do kraja igrice. Ima uopšte. Okej. Ovo da pilu. Okej. Okej. Ovdje do it. Drug život, dobro. Idemo ovdje, tako rob. Ekstra. Upo, dobili. Vidjet ćemo će nam to trebati. Idemo sada u jobs. Ovo, grab a car. Okej, do it. Ovdje tap to rob. Okej, uzeli smo. Idem sad kod nekog Luisa izgleda da uzmemo. Ovo meni map. My quiz. Okej, evo Luis. Treba prije da dođe, ali nije nešto. Okej. Dobro. Ovo. Shop. Warehouse. Okej. Dobro. Okej. Pare. To. Jobs. Ovdje. Call the party. Do it. Evo ga, što je ovo? Okej, da vidimo šta s njim. Izgleda da nam je ovaj tim došao. I sad smo treći originalu, yeah. Čekaj, dobro. Posle idemo ovdje. Cops. Ja nešto. Da vidimo kako će se ovo ponašati. Yeah. Dobro. Ovo. Ovo. Okej. Vraćamo se. Jobs. Ovo. Do it. Nije li to? Nije veze. Tek. Okej, da vidimo sada. A tek. Odveli smo ga.
Aha. Aha, dobro, ovo je nešto. Dobro. No. Kupi ovo. Yeah. Yeah. Join. Mašta. Ovo. All free. Idemo ovdje, tap to rob. Tako je. Ok. Idemo ponovno jobs ovdje. Duj. Ovo trebamo da pokrenemo. Nešto da mi ukradimo. Ukrali smo. Nemamo ni ja pojma šta. I ovo trebamo. Tako je. Pare neke smo ukrali ovdje. Gaz uzmo. Bulj. Znači, ukrali smo. Ne, kupili. Evo. Ovdje idemo, hoda koji je minimal. Ajmo. Ok. Aha, dobro. Idemo ovdje. Do it. Znači, we're still money. Dobro. Ovdje idemo ovdje, znači, odradit ćemo još jedan posao do kraja emisije. Još dva. Uzet ćemo još dva posla do kraja ove emisije. Ovo je jedan. Prvi ovo. Ajde, tako still intent. Koji ne vidi? Ovo sačuvaj. Evo. Hey, Jobs. Još jedan posao. Ovako. Ovo sad still. Jej. To je. Dobro, to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like i sub obavezan. Vidimo se